Malu telespectadores Sira, Hamutu Kohao, Zé Caetano Guterres, pesquisador Comitê Orientador 25, e o programa CO 25 Show, Juventude e Luta, a Esperança do Povo. E a edição irane, se colhia com a existência, organização resistência ímpetu, e a luta ukun rasikan. Nudar itu tatene katak, ia tempo resistência, juventude Timor Barak bahaya Indonesia. Sira kontribui ba luta lihusi organização nebe sira hari impetu. Tamane relação ho topik idane, hamutu kon ho hau, ia studio Zemen TV. Itenia maun, itenia colega, itenia companheiro da luta. Belum maun Nino Pereira, bem-vindo, vai tá bom. Hamutu como so hau, itenia colega, itenia maun. Aniceto Berlelo, bem-vindo, vai tabot. Obrigado. Atu hahu, halo discussão kle amba papel organização impetu, wensa organização yang hari, wensa programa sira impetu nina halau ya tempo ba kontribui ba luta ukun rasikan. Hau fo tempo ba mo nino atu halo introdução bara kita kon ba itenian, wensa itenia participação o itenia papel ya tempo ba ho impetu. Tempo. Dek, hau ni narang Nino Pereira. Iha tempo na ba hau hanesan primeiro chefe ba iha impetu tambah iha tempo na ba companheiro da luta Mariano Asanami makanesan chefe o presidente ba ya impetu iha região iha area Malang iha hau hanesan primeiro chefe e vai hira nia ba fali iha Jakarta hau maka sumi kenar troca fila fali nia fating to ami hari fila fali organisação sumbrinya, ba impetu hotu nema kenaran Dewan Pimpinan Pusat Impetu, DPP Impetu, nebe companheiro Asanami makanesan presidente e hau hanesan sekretaris geral. Oke, obrigado. Ini mas ba mau Aniceto, alo introdução bara kita quando vai itenia papel ya tempo no. Obrigado pela oportunidade, hau naran Aniceto Berlelo, e tempo no ba kar Kenar Hanesan Ketua Ikatan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Timur Timur IHA Yogyakarta. Obrigado. Irmão Nino, colha com o impetu, jovem barak liliu geração fom, sira lahaten, saya mag impetu. Bele hahu ho explicação clear nida, quando ba saya mag impetu, no onsa impetu ne hari ya tempo ne ba. Sim, com certeza kita kuliah com ba estudante Timoran sira nabe mag uluk lubuk kita mag ba sekolah ya Indonesia ne ita tem que hare filafali politika nabe maka momentu senhor governador saudoso engenheiro Mário Vegas Carlos Calão ne halo politika da Loke Timor ne para emo hotu balung bele maya Timor incluímos Timoran sira nabe maka iha capacidade bele continua ser estudo iha Indonesia. Ho politika dene maka itahare katak fo dalan fo biban ba Timorong hototu nebe maka iha capacidade hetan apoio mos usi governo Indonesia em tempo naba italian tamba pemerintah daerah tingkat 1 li usi apoio itania governador ya tempo naba senhor engenheiro Mario Vegas Carlos Calão que orienta dedicar inian ho serviço kena responsabilidade lebih mak fobania então hetang apresiação usi estudante Timorong lubu kita ke ba escola na ba para none atu mais fácil tira atu kontrol ne maka pemerintah daerah tingkat 1 hamutu ho militar Indonesia sira ya tempo na ba sira hola inisiativa para atu hari organisasi dan narang impetu dihan Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Timur Timur. Ini orientação governador ya tempo na ba? Orientação governador ya tempo na ba. Hamutu ko sila autoridade central Jakarta ya iha Ministério Interior
Kementerian Dalam Negeri Indonesia ini yang nebe atau ia decisão ida ia surat keputusan ida nebe maka hola decisão ida atau hari organisação ida ne hanya sang fating konsentração ba estudantes Timor-Leste sira is sai mos fating hanya sang que sira bele politiza kata estudantes Timor-Leste sira ne hanya sang simu ona decisão a política da integração ne e sira hototo hakarak aprende mai escola ia rai bobor sira iha Indonesia liliu mak iha Jawa hotang sida di balontan nebe maka sira bele akliantang siensia iha Universidade Lubukida tambahnya maka ita acompanha prosesu de banhira impetu ni hari i usi maun Lubukida nebe maka balong mas mate tion ane sang maung Zil Alves ya tempo neba que sira ola papel mos para tu hari impetu ia sida di bot sirane sang ia Yogyakarta. Ya saat ini mais ou menos ia tinan 85, 86 sirane impetu hahu estabelece ia sida di bobot sirane. Nebe organisação ne saya kita beli kata organisação nebe mak saya sang limang ain ba governo Indonesia inian. Para atu diang kata kontrolu e depois halo stigmatização ida ba estudantes Timor-Leste sira ba kata sira simuduni buat tidak narang integração. Ya. Aba mo anis. Bahira Korea kono ba impetu wa indiang kata ne baze ba hari baze ba orientação governador keras kelang ya tempo ba. Ho intenção ida hatur kata Indonesia forum oportunidade desenvolve Timor. Mas ikusmai itu mas orang yang kata impetunya organisasi resistensnya. Poin sama ke resistensnya mos ya impetunya larang. Dia ke atau tentang nini hanoi kata ke ya tempo deba kata ke impetu de as organ ida ke atau saya yang seforça bot ida politik governo Indonesia nya para organisasi atau politisa kata estudante juventude ne hototo ne bemak irai liur ne akara integração atau hanoi sirane ami lubu kida mai mau Mariano Asanami mai senhor Nino Rasek atau kata kau mau sir lubu kida nebe ke mos hanoi kata sei ta hanoi asne ita tu halo socialização do conflito itene problema irai liur ne tambah ho organisação de nemak bele ajuda ema Indonesia sirna bemak barak sidap katene iteni problema politik Timor ne karak ukunane nanti itu liu si organisação mesmo que organisação de ne sira makalo mas to ikus ita tem que a politika para to hadau organisação de ne hudi bele facilita ita atau socializa kata durante integração ne bemak Indonesia hakarak ne lalos. Anta pronto ho programa ser ne bemak amilau hahu que sona iha 95 ya tempo ne ba mau Mariano Asanami quando nia hetan fiar usi colega estudante sira ia Malang anta tempo ne ba keras nia tete kata hahu ohi quando hau sai ketua ikatan ita hal kotuana relação organisação de impetune ho pemda tingkat 1 pemerintah pusat. Então idane começa halomuri sona juventude ho estudante sirne bem escola na ba fona motivação bot kata ita tem hamuti ko ada dane para tu socialização problema itania ne ba colega sira ana se colega sirne bem uluk ia PRD PMKRI depois ana se toko-toko bocor ana se Budiman Sujatmiko Anies Baswedan atau ho papel sirne hotu asang rumah na bema klau ne ita sempre sira tambah tempo na ba kolega Indonesia estudantes Indonesia sira atene kata ya tempo na ba sira contra regime Soeharto ne be que ukun hotina barak ya 32 anos então ho oportunidade ne ami ho kolega sira na bema kamutu que impetu ne então começa tama halo demonstração hamutu sira kuliah kona ba reformasi ba Indonesia mas ami husumo dia referendum ba Timor Leste tambah dene maka organisação dene nia hanesa
organisação que a minha tete kata ajuda teve processo socialização conflito nene Timor ini bahe ema Indonesia nebe ke ami bele tete kata ya tempo neba ami halação kikuang ansa kada ya wilayah halo ami foti isu serne liu si kolega serbe mo unya mensi tena kata liu si PRD sir halação kata Soeharto tinggi tu ami bazuda demo sira mos foti tenia problema Timor kata durante problema Timor nebe mak hatete kata sira kar integração ne lalos então ação serne liu si nebe liu si impetu agora ne primeiro segundo hatene kata organisação ne bara ke hatene kata organisação ne bentukan sohi sekretaris geral de tempo ne bahate ini perhati kata Indonesia mak halo mas quando ulu tamane governo Indonesia mahalo ba colega serbe estudantes serbe matu sayan se corredor impetu ne nia tem que ema serbe mak pro ba otonomia o serbe hetam bolso ne ditekan para depois labele karim petu mit label hanoi kata tu ukun rasikan ini ditekan antau ya tempo ne va consegue 95 asu hate dekat Mariano Sayan sekitu ikatan Malang on Nino Pereira sira começa hanoi halsa para organização ne ita foti para ita usa hanesang fasilitas politik ida para depois ita socialização conflito asuyo dehane para Indonesia sira tene kata barak nebe mengklinaan impetu ne lau sakarak integrasi. Afil fali ba man kolia kona wente binarang masomat bianzil silsilukta karik bele haklian itu ya struktura quando vai hahu hari impetu ne struktura ne mais ou menos sesemo ela karik. Sim, haula lembra ona tambah hahu ho mau senior sira ne nebe maka momento ne ba ya sira karik ya relação dia ko governo Indonesia ini yang nebe sira hetan oportunidade Quer dizer que sira hut ne hetan bolsa estudo mak ba. Sim, hetan bolsa estudo maka sira ba continua sira estudo. Balong kadik serviço telo sai tene pegawai ya Timor maka governo Indonesia harus sira continua ta pemerintah daerah harus sira continua estudo iha rai bobol sira iha Indonesia ne. Nebe sira nebe maka continua sira estudo ne automaticamente wahira organização ne hari sira tamamos a estrutura impetu nebe mak sira iha reunião ida e depois hari sira estrutura impetu ne iha cada area nensang iha Malang iha Yogyakarta iha Salatiga iha Solo Jakarta Bandung Jember e Bali sira di bobot sira nebe maka estudante timoron sira barak mak sekolah na ba nebe sira ia estrutura formal. Estrutura formal ne retamos conhecimento husi governador tingkat 1 e incluímos husi direção nacional be Kementerian Dalam Negeri Ministério Interior Indonesia ini ne legaliza sirni estrutura tambah estatuto nemos menciona kata irane para tu kontrol e fo apoio ba política Indonesia ini kata kalau be kata Timor ni bagian parte integrante que nebe maka legal e oficial que submete ba iha governo Jakarta ini governo Indonesia ini nebe sira yo ho estrutura nebe maka completo e cada cidade sirne atividades nebe maka sira laune quase maioria que for benefício político ba iha governo Indonesia nebe maka Indonesia saímos anesang matéria kampanye ida ba politika exterior Indonesia ini para temenan simpati muda internasional ya kata sira consegue meredam calma dia estudantes timoruan sira memang sekolah ya Indonesia to tempo na memang usi 85 depois mai to wanghira hamoso na 88 renetil hari ya tempo na bane começa halona balanço ho politika ne serviço clandestino começa lau ya tempo na ba for influência rehalo recrutamento ba membros impetu sira tempo na ba para tu saímos militante renetil hodi halo kampanye masih militan ba itan ini ukur rasikan ya nebe existência impetu ne ninek começa na mudança e também itu começa hahu for influência ita kuda ona buat resistência ini ya estudantes balon ini kakutak katak
organ dane ita bele usa hodi saya nesan kila tida hodi ita funu hasuru fali governo militar Indonesia ni tempo no ba. Ini rasik momennya bahaya Indonesia. Ya saat ini para depois adaptan impetu ikut mai. Sim. Kamu tuh companheiro Sabino per hari Renetil. Sim. Companheiro asa nami ni ba ia 91. Ia hau ba ia 92. Nebe ami ba ina ba organ dane ia tiona. Nebe ami automaticamente submete ba ina ba tamba kada tinang ia tinang wangira simu estudante fong ia impetu mas halo programa. Simu be membro fong. Nebe ami siramos participa e atividade nesse halo nessa acara ida que simu estudante Timor fong que foi embora nessa projeto embora Malang sira oficializa simu ami saya nessa membro impetu e depois ami hahu ajustamenan ami ativa ya organização né e atividades nessa 17 Agustus ka atividades cerimonial ba Indonesia Indian ami participa encontros na bema militar Indonesia sira halo ami participa nessa uluk ami di bawah ia kontrol be usi militar ya ia comando distrik militer ia Kodim e depois diretamente haremos usi comando resort militer Korem nebe sira saya ne sampai pembina orientador ba organização rasik e sira controlo qualquer atividades be organização sira sempre participa e sira sempre participa e siramos ajuda ina ba tamba orang hira mi halo atividade ida sira participa e depois sira sempre foi mensagem imi maine imi inang ama haruka imi maine imi labele participa ya politik praktis be fo apoio fale ba ya Kaira Lasana Guzmão, foi apoio fale ba iha Ramos Horta, nela dia tamba imi governo Indonesia mak fo escola na iba imi halakon ti Hanoi para atu halakon ti imi Hanoi para atu seda halo clandestina tambah yang siramos rona dia isu kona ba na pe organização Renetil organização clandestina be maka mau la sama sira hari ya tempo no ba nebe sira sira halo esforço para halo be radicalização ya amini Hanoi para tu labele sira hatam aminian iha luta ba ukun rasikang nebe bagira iha 93, 94 começa a mudança ona o pensamento estudantes Lubukida tamba Lubukida mo saya ona militantes ya militantes Renetil nian jurado e recruta para tu serviço clandestino nian e foi influência Lubukida ba membros impetu tamba membros impetu hotu ne la osmos saya nessa membros Renetil mas membros Renetil hotu ne saya nessa membros impetu hotu ne laos em resistência sim laos em resistência kahur malu balong mos ba tamba sirni inama nessa bot mos ia posição luma ia anak-anak pejabat sirni ya sira la participa ia atividades sansa ba karluta ba ukunasikan okay how ba manis lalais itu hinte milia faida dan Renetil hadautia oportunidade impetunya para depois promover a resistência né esforço é que lá fácil também ia organização é que hari ho orientação governador ini governo Indonesia ini mas depois estrangeiro aproveita nakfilak saifal organização resistência bele haklian ituan wensa esforço né bele consegue né wensa mak bele consegue atingir o objetivo da hari Renetil para depois continuar luta ba apoio luta ba kumulasikan Sim, tamba primeiro quando organização resistência dene ita tene kata fundador Mamunando quando Renetil lao tamba ita tene kata tempo neba Mamunando tama kade seumur hidup tamba bahas sekolah neba hari organização depois satu kontra Indonesia para depois até kontra Indonesia kerja akar Timur Kunan atau coisa ruang gerak Renetil ne coisa bahan mau ser bahan balau ne coisa que militar hatene tutur strategi ne be makia então o hesa hatete kata ho strategi de ne be mak o hatete kata que mau ser Renetil começa Hanoi onsa para ita tu usa organização de impetu ne para tu facilita ita ni politik para tu hatete socialização do conflito Indonesia para sirat bel compreende liutang tamaliu Renetil
ruang geraknya aras gitu. Antau tekiliu simpetu. Antau tempo ne ba sira ne bema tuturi ya koordinador impetu ne sira ne bema termina tiana. Termina ne kerja ke usi gubernur usi Pemda tingkat 1 Timur. Kata sira ne bema kar ketu ikatane teki heta sang usi gubernur. Antau susah rituan quando ita atau hal politik sosialisasi di Timur na karukunan ba kolega sira ne bema ba sekolah na ba e jovem sira ne bema ka o tempo ne ba programa Presidente Soeharto ini liu si batut ini tenaga kerja bahan apa pegawai negeri sira mas bahan apa sira sayu sinene sira nasionalisme datu kuna mas bahan apa keto be mentaliza sira para depois haite pegawai ni labelu kan tau reniti labele tama mas ladundian tau tengu simpe liu simpe tu tau strategi rene ansa antau atu fotifali organisasi impetu ne sais organisasi fronida iya neba antau basira nebe matukari impetu ne tengke mareniti la presija de sira nebe maka termina ke si Pemda o gubernur antau tengke emasira nebe mak zuraru tene reneti buka dalam sa pabakartan iha kitu ikatan para hudi dalane dia kelitan para tambah tempo nebane renetil hanya sebut strategi renetil halo impetu ne ia oing renetil halimar yang seklandestina antau liu impetu ne madalang fasiliu atu bele halo asam serne antau emas koja ke ia se Jawa dan Bali ne sirne me turis struktura impetu ne emar renetil tu antau pronto naklokona itaba kolega sirne be maka dari rumah prinsipio si ragu-ragu latu kunane liu impetu fasil sira para atene kata o Timor na karukunan fasil alimar sira tbele fier ita tbele bolu sira ba hala demonstração ya fatine bedet sira kara kona tamba liu simpetu anse wada dan nebe ke acumula jovem no tene ba atau hatose na aspiração ya neba anse neutraliza situação ni liu si impetu tambe de nema ke dem impetu ni base ni hade Jawa ho Bali dete ka yamus provinsi selo impetu ni base ne fofong hari ini ya Jawa dan Bali. Mas depois de net Timoruan também tá tendo que Timoruan sira ba escola tempo ne bane barak liu ba ya Jawa ho Bali mas depois ya tinan 1995 mas 1997 mas to 98 serne barak mos ma ya Kupang ya Ambon ya Sulawesi anta ujung panas anta siramos jadi impetu ne tama to ya se-Jawa dan Bali inklina ho Indonesia bagian timur impetu ya neba ya utu bel haten ne membro tempo ne ba impetu ne membro kuaje anesa membro impetu ne be maka barak liu ne ya se-Jawa dan Bali mas anesa ma NTT ho ya Sulawesi ne tambah tempo ne ba ami label kontak de membro istudante na hira maka sekolah ne ba antau ami kuaja to hatete kata ninya ema hira maka ne ba ne ami la hatene, mas quando ia 96 hariona DPP impetu, nebe ke ketua Rasik Mau Mariano ho sekretaris jenderal Mamau Ninu, ko jami bela hatena kata kada impetu ia fatin denen ia provinsi denen emana hira hatene. Asa por exemplo barak lima ia Malang. Malang barak, depois mai ia Bali, depois Surabaya, Jogja. Barak lima ne fatin Serselu ladum barak. Tama angka henaba tempo amila sura. Hatene de estudantes Timorone ba estuda Indonesia ne iya. Halo komunikação de. Diz komunikação para datene kata henaba sira iya. Volta de 4.000 ou 5.000 membros ne. Tambahan sa Indiang ya konsentração bordi mak iha Bali nomos iha Java ne. Ana sang iha fale Sumatera iha Lampung iha Medan, nemos iha Hotu, bato iha Ujung Pandang, iha Ambon, e depois mai iha Kupang, ujung iha tan be NTB. Nebe estudantes Timor ne ide que ninia area ne, ita sempre ya kada tinan ne kan sila halo kongreso kle, halo kongreso hori halo hidi struktura fong ya. Nebre número bot, por exemplo, hansa yang Malang ita por volta de
500 atau 700 sira hanesan nomor itu nas barak lima maka iha Malang. Tambahnya maka wanghira atu hamosu be motivação lutan inian, espiritu lutan inian, maioria membros impetu que mos hanesan militante renetil que halon sa arbiru arbiru no sentido kata foi motivação para colega sira kata ita tem que hambreik para luta ba tene ukurasikan e foi espíritos semangat ba ia membro impetu selo inclui ba ia Jogjakarta ba ia Solo ka ba fatin selo Salatiga na ba para itu bele aproveita impetu né sai órgão da resistência também mas kita formaliza ia encontro botida estudantes Timoron todo ia ninia be tamba fase atu hatoba ia DPP impetu ami hamus uluk koordinatorat impetu ne cada koordinator impetu hotu ansa presidente ka ketua impetu hotu ia cidade bobol né sira mak hambri ko representa kata pronto ami agora hanesan militante renetil e ami mus assumi hanesan ketua impetu ami lao ho politika ke aberta ona ke hototu dia kata kita halo be la osona dia mita clandestina kan saya ita hatu do tinian kata kita lakukan na be hamutu ko Indonesia nah nebe ita fona be ninia batasan kata kami ne luta magna mi luta orna kloke nah nebe hototu aceita uliusi coordinatorat ne sempre halo demonstração em nome da coordinatorat para tu hamate ona wangira estudante Timoron Indonesia halo demonstração board tanto ia cidade board ia anasang ia Bali ka ia Malang ka ia Jogjakarta ou ia Semarang ka ou Bato ia demonstração board ia Jakarta tambah governo Indonesia sempre diangkat itu cuma segelintir orang segelintir mahasiswa nebe Indonesia saya sampai kila tidak memang sira sempre usa ke hodi sida menansirnya diplomasi ya internasional ya mas tambahnya kita usa metode ne hoto hambrik semua ketua ikatan hoto hambrik participa demonstração ou halo petição sida ba iha ONU ne para tu dia kata maioria estudantes Timoron sira ya Indonesia ne hakarak kunasikan iha kala hanesan membro impetu sira be bane ne sira saita na membro organização resistência rumah ya Timor sim tamane masih lori influência usi railarane bahaya Indonesia los kedas nebe barak maka mai husi Timor balong ativo tena ia organização resistência nessa Sagrada Família ka ia fitun ia obzelatil ia objetil que balong mai to fale ia por exemplo mai to ia Malang ka ia Jogja sira dia kata ami labele participa ya saya nessa militantes ferentil também ami mus halo nessa juramento nebe ami hambrik hanesan membro impetu ida nebe continua fortifica itenia relação ida ne tambah o intenção ida det ba luta itenia ukurasikan tambah hanesa oing companheiro Anes dia kata ihene ba ita acomoda hotu be laos estudante de tambah ia estudantes be secundário sira mas escola ainda ba belajar sira ya tempo vamos lubuk kita escola ya continua sira estudo ainda ba e incluímos trabalhadores balong uluk tuir be politika kira pramajaga uluk Suharto ni feto buat batutut halo buatnya para mengindonesiakan emat Timor sira tempo na ba ne para lori ba na ba fo sira serviço e balong serviço ya fábrica nebe wangira sira toy na ba ya influência tambah ami tama ona ho be sira serviço clandestino nian liusi renetil recruta sira e sira mos ativo iha organização impetu hodi influência fila falemos trabalhador sira selo e incluímos wangira tesik 94 95 96 tesik mai kan ia politika fong usi governo Indonesia para halo politika da be para jabatan lori tania jovem lubukida atau tama serviço ia be estrutura governo Indonesia nian então sira tuir be formação ira semi militar ne
Nebe, wangila sira tomai, ami mos halo aproximação, liu si canal impetu ni, tama ami tengi halibur fale fila sira, odi kuliah mutu kosira. Mas ami hatama mos na fati doutrina vetenina pe. Ukurasi kane para muda tia fase fale sira ni kakuta, tamba sira mas imona formação musi militar Indonesia ni ya. Mo anis oin tem lefang tebelian kata hadau tia impetu ni papel mai te renetil. Oin sa ligação tem peneban ho komando. Komunikasi halusa iha ka karek idene iha orientação. Kus komando be hatat kat imhadau te impetu ne para provet itnya luta ne. Karek iha. Ligação yang te peneban komando coisa langsung layan ligação dene nera netil maka kalau ligação kena so komando. Impetu nan so yang kata ita foti para tu sai from ni da bar netil seperti por exemplo ohin Valentil balu kata Bapa Kair, jovem ser balu e Timor kata Bapa Estraga, antau renetil foti informação no si comando, depois hatoba ia impetu começa a lação. Por exemplo, a minha jogja mau ser renetil ba, a estrutura renetil lemos ia fating hotutu ia. Antau começa halo selesai informação na ba ia estrutura impetu, depois a minha relação sim orientação, por exemplo, Valentil mate tama bapa mak o jovem sira bapa estraga. Então, renetil simo comando hatoba impetu depois ita relação para depois atau até que militar Indonesia bahia Timor Laos ba para tu hadiah ke hadomi ama Timor lá ba para tu estraga. Então, renetil simo orientação foba impetu depois halação ne coisa que cada impetu halo, por exemplo Jogja halo, Malang pasti halo, Bahia Bali pasti halo, ne poti da lida de coisa isso ser nebe maka siman so pergunta sus comando ne barenetil depois foba impetu ita foti ação halo demonstração. Impetura tempo neba antes organiza atividade sirene, diriu hansa participa em manifestação sira. Hansa organização impetu dalam bele foto decisão rum hansa forçação banyak membro sira. Hari kata ni membro sira batur fale manifestação ne sanção sira hansa dalam iha kala lili husi ba estrutura intimo husi impetu ni hal foto sanção rum ba membro sira. Ya te preba coisa sanção quer dizer que lá iha mas ia neba ita hansa renetila no estratégia ita halo be isolasi isola halo isolamento ba colega se rebe maka kari ita halo ação depois serba contra fila fale. Então ita lá satu halo isola de ita buka hateno isa para dara sira para depois atu fasir na kakutak ne. Mas sanção lá ia mas ita usa de estratégia isa para ita isola sira para depois hansa ita tu halo reunião rumah demonstração rumah ita hateno na sira antau ita sira mansa exemplo da ita reunião mas sira mai kari ita nono dia. Ida nema ka lausan sama ita usa estratégia isa para hanesa timor wan ida pronto nya bahana ba kita obrigação hanesa oing até kata ni saus timor ni aman pejabat ni bahana ba como impetu kuliah ukurasikan ni hans timor ni hakarak mas depois nya ba halo ação ho ami hamutu pos ya tekanan antau ya demo tu irfalmen ya kontra antau ita la bela força sama ita usa isola detnya mas quando nya mai ita na fating for social atau até kata
fonafat nasionalisme bania de ukun rasikane mak importante ba ita. Nebe o fo Hanoi basira par depois siramos bel muda sirna Hanoi, mesmo que sirnya aman, bele karela botia Pemda. Ene sai ketua saya bola tete de uluk ini tu yang saya chef departamento ka saya dirijen ka começa ita nek sansam lah ya tempo ne ba tuira watene kata organização la fosanção mebe isola de sira husi atividades nebe maka ser la bele rona con ita tu basão al demonstração ita colia asa reunião rumah ita colia estratégia usa para avan ita tu basalta idane asal demo ne mas am dar rumah ita kata asalta por exemplo ita tuba demo yang embasada anta ita tem halo strategi tamat tu kuhira buat anta ida nema ami cuidado para ser la bela rona Monino Abel amin de tuan. Alfa Tamba difícil ba ita tu convence Timoran hotu ya Indonesia tempo na ba estudante sirane. Tamba ya balong estudante anu sonho dian balong estudante balong mos hanesan trabalhadores. E governo Indonesia mos matenek. E sira usa fila fali wangira ia quando ia demonstração que halo ia Soloka, halo ia Jogja ou halo ia Jakarta, sira usa fila fali trabalhadores sira né, ou estudantes timoran balong, hambrik ou di halo fali be. Demonstração Demo contra, contra. né? Demo contra fila fali. Né, pero atu até terit kata mas kami atene kata sira halo nes tambah ema haruka ema for pressão basira ou ema selus sira. Nebe atu até tidak kata ita susar dunia ia situação dan tambah ita tu hakuak ema hototo mas ita ia desconfiança mos karek ita ni aproximação basira ida ne bele sira ka kesar fila fali bocorkan fila fali informação rumah ka ida ne mak ita cuidado tep-tepes ne tambah ne mak ita halo det identificação ba membros impetu sira memang que sira ia duni credibilidade para atu saibe ema resistência dan bema ita bele mengandalkan. Tambahnya maka ita halo esforço todo e depois reunião ka discussão né ita halo sempre halo bebek discussão semanal né para atu foti na fating problema Timor ana soin karik ia informação mais Timor canaliza li usi Renetil organ Renetil tempo na bahana sang Diziring direção geral Renetil yang Indonesia né turah mutu ko di hare analisa situação e depois for solução ne onsa então sema que executa ordem sirane então impetu maka sempre executa ordem sirane tanto liu si asaung ka o hakare karta rumah ka petição rumah ke hato bahan sa organ ONU siraka o wang hira iha visita rumah official usi representante especial ba problema Timor ne Maya Indonesia ka ne aproveita liu si sedaka comunicação entre estrutura ia Renetil tambah estrutura Renetil de tempo daba mau la sama makanesan sekretario geral e mau asanami makanesan vice sekretario geral que niamo saya hanesan presidente ka o chefe ba DPP impetu tambah mak kita executane ordem o comando lutane mais fácil tu haru ka halo demonstração ia fati ne tambah embasada ini tu kuhirane organizada tebes tambah ita ia ona cooperação ka serviço hamutu ko equipa solidariedade Indonesia nebe mak fu apoio mos mai ia Timor ne nebe ami momento ita muda sa usi Malang ba fale iha Jakarta mos ita hetan uma ida ka fatin kontrakan ida nebe mos basic mos iha kalia be Cipinang nebe fasil ba ita mos atau hal komunikasi mos ho membuat sanana mau lasama ya tempo na ba incluímos mau John Camara mos tempo na ba que sira moto como membuat sanana incluímos karik ia visita rumah na bema kamai usi Timor ka o Timoron sira balong Indonesia karak halo komunikasi ho membuat sanana ita sempre facilita sira ya tempo na ba ho dia suruh malu karik membuat halo tinang rumah ka o ia mensagem rumah ke atu ita sempre canaliza informação sira liu si kanal be Renetil dia tamato ba ia kadia larang ya Cipinang. Além de membro impetu, maite hanesan Renetil. Bair quando funda impetu né, governador keras kelau mak hari, mas ia proses mai, ne bel nota kata ia wana buat rumah ladung los, tama bate fare na resistência né. Los.
Iha kala encontro semua menebe ke gubernur halo para depois bolo fahana ba memori impet sira kata amine objetivo hari ini ide mas tama sa glorify iha kala betul mas. Sim, ia esforço balmos que sira halo li husi sira haruka biro sos menspigari que tempo na bane ba estudante timoron sira nebe mak simu bolsa estudo ne husi governo Indonesia. Ini ba sira famiasa. Sira nebe maka mete ya politik ne antau bolsa estudo sira kuat ya. Retira. Sira kuat ya. Nah, sira famiasa ne. Mas formalmente hanya sa impetu nebe mak hari tiona ne ami balon tem que continuar na fate halo serviço né sambe e a partir da tem que diak mal ho militar Indonesia tambah hari ia problema rumo ho ema rainain sira ina ba ami sempre husu ajuda mo si militar Indonesia sira ya dalam mo sira diang kata imi bate demonstração e depois imi mai fala imi hakarak imi han sabuka diak det nusa mila ba husu ajuda ba imi ne bot ba ajuda ba sanana ajuda ba ramazorta ka sira dalam bara sira kuliah na sene wangira ita participa demonstração depois fila fala mai wangira sira hatene situação dan barak mas sira bol ami mas mai encontro quando mai encontro né sempre halo encontro iha militar ni fating encontro militar ni fating intenção makne fo an pembinaan klai imi to ona ba imi mai sekolah ni tem fokus ba imi sekolah imi laleka be Rona fale isu sira na be maka la ia beresponsabilidade ne imi fokus los pa imi sekolah selain imi lakon governo ne halon esforço todo imi fo na bolsa estudo imi facilita na imi ba sekolah mas be tambah sama imi akan continuar ne be meios ne be mak sira usa nemos atu hamatemos ita ne espírito ba luta ne mas be tambah ita diangkat mate kamores ukur rasikan então sirninia nasihat sirne kan ita tamo still soring nebe ita continuan fating fokus hodi for atenção teles by tenia luta resistência nian tambane maka iha 12 de junho iha encontro botira ia 16 de junho 1998 ita estabelece be impetu saya nesang DPP impetu saya nesang organ luta ida, instrumento luta ida, nebe contra fila fale governo militar Indonesia, nebe hahusi neba ita prepara asam botida tambah mi langsung na isu kata asam badala ikusona, asam Tina 98, asam badala ikus tambah antes ya 95, 96, 97 ini barang ita halo asam tamai ba embasada larang le, barang maka ema impetu mak be saya hanesan mata dalan san dili maka kompanyeiro asana mi mas kenia hanesan visi sekretario jalan tilia nia mas hanesan ketua DPP impetu ni ativo tebes ya tempo na ba moto ko ami sira nangira participa ina ba incluímos ketua impetu sira nangira incluímos kompanyeiro Aniceto Berlelo ativo tebes ya tempo na ba hodi hatudu katak asam sira kita halone o intenção ida date maka referendum ne incluímos ita husu libertação ba ite prisioneiro político sira tempo na bane ni luma bot sanana o prisioneiro político sira selok ne ita sempre halo asam permanente o isu ne bem permanente ne incluímos ba referendum niya nebe ia dia 12 de junho 1998 ne asam bot tambane maka estudantes barang maka fans asan penyor sasan husikona sira estudo fona sirnia tempo tomak ne para tu organiza malu fila fali mai Indonesia ne asaun lebe mak ita envolve quase 1700 estudantes timoron sira tempo na ba para tu fila fali mai hodi kampanye organiza ba referendum ne mo anes somos responsabilidade tempo na ba ite ya inimigo ne let ite lori ite ne resistência hos timor baya inimigo ne fuan ne larang kerja kita ia segurança nebe meeting ho Indonesia. Mas wensama kita bela garanti kata kita ne membro sira ne bela seguro. O ka karek balon sira hetang captura ga lakong ga ne saya minta halo esforço saya minta halo para asegura kata sira lawan hetan susah ya tempo nama. Saya tambah desa ohimoso companheiro Nino misitana hau amenta tang si pergunta saya organização impetu ne ihene vamos ita halo relação dia lili ho militar
Indonesia. Hansa projeto ami Jogja. Unsa ita to halo relação dia ko Danre, Kapolda, Polres. Para depois asa Timor ser nebe makari halo ação. Sira atividade selain dari ação, nebe mak ohin deba demonstração. E depois mus ada ita nasa ya estrutura mus itu tama ita halo ação, hansa demonstração. Mesmo idane ita mus ba sekolah le. Kolega sira balamos ba estudo hela. E balamos la bahan estudantes balamos bahan apa serviço. Hanesan tenaga kerja. E funcionários balu cinema serviço lain ba. Então isso para la belehia pressão. Husi kari kan bahalação mai sira timorone bemak serviço fati serne belehetan pressão o karena usira. Então itanya iteng halo relação dia ho militar sira. Hansa polisi, hanesan militar Indonesia, hansa tentara sira iteng halo aproximação dia ko sira. Então aproximação dia ko sira dalam maksud por exemplo sira convida ita batuir atividade ita tem que ba. Depois sira reunião sira to anesa oi mas companheiro nino hati kata rumah ita bahan basira ita reunião ne husup Timor sira be mak mai sekolah ba imi sira be mas leader sira ne hati te basira label demona mai serviço de mai sekolah dan tahu ita tem simulia fuanu sira ne dia kami ba mi halatu mas ne kan ita nia estratégia para pensa Timor sira be mak sekolah ya por exemplo Jogja belehetang segurança dia kusi sira. Além de o militar Indonesia, íamos ligação dia com ativistas sira, com a organização sira internacional e hal neba para contribuir ajuda hal advokasi ba itanya ayam sira. Assim, ada saya ya tempo daba, ada saya Jogja, ita hal ligação sohing, awat kata ia neba ne organização nebe maka sira halo hansa perdene ninia ketua tempo daba mak Budiman Sujatmiko. Sirna kan tempo daba kontra Soeharto, para to halo hatunte Soeharto, para depois atu halo mudança politika, nem bol reformasi. Então, coisa kita ita ba halo discussão sira ita ba. Então, asa mau sira renetil ya Jogja mosiansa out mesi tanasa mau Pedrito, mau Kim Fonseca, sira atetera imi sira tu estrutura impetune babuka hatene. Ba discussão sira para ita mas levanta e tem problema nesse sira. Então exemplo saja, por exemplo sira foti reformasi ba Indonesia, antai mas até ami dukung, mas ita bo sira mo tem dukung kata take ami mas akara kuna nema referendum ni. Referendum. Depois ida fal isu fal mama até sebelemos dada militar Rusia Timor mai te Indonesia. Tambah sira mos lagu sira militar asik. Tambah sira militar na vamos, sira demo baku antau sira mos forti hobe. Sira mos lagu sira militar ante isu ida mak kami forti dia anta militar Timor mos ami lorong helde anta dikli dar saitia. Anta to tempo ami bahalasau hatun Soeharto referendum untuk Timor Leste, reformasi untuk Indonesia. Ami hakila reformasi, sira hakila referendum. Tarik militar Indonesia dari Timor Leste. Ami hatete tarik di fungsi abri. Ne politik kita baru yang hamu tu depois isu ni foti ya asal hamu tu kosira. Okay. Oh ini, íamos agora te confirma. Íamos laos rumores, mas informação dalam rumah itu sociedade rona kata estudan sira Timoran sira ya Indonesia Timor mana hati ni memori impetu kala mas acontecimento balong hasur itu halo asal hasur itu leader anesa Don Carlos. Pada Simon Nobel da Paz, kayak ini beda, ya acontece yang kata emang huda manitolun tuda. Abel confirma ini kari dalam acontece ya tempo ni ba? Sim, ami mos rona informação ainda né, mas ami lah tene sema ka organize ainda né. Tambah ya anesang ami ita DMBB kata Laos Timor hoto tu ke momento ba escola ainda ba mas akara Timor ni ukurasikan. Mas sempre grupo balon grupo balon que se wangira anesang ita halo demonstração ka por exemplo ia 97 ami halo demonstração ida tama ia embasada Austria. Ne mos anesan miudi ami tama lorai ia ona demo tandingan. Demo tandingan na bema ke Timoruan sira na bema ka organizado ni balon Timoruan sira ulu ke Tanah Abang ke
Hercules maka organiza tempo na ba mas ami atende kata irane ema usa sira dei. Ema usa sira. Nebe ami fiar kata sira na be maka momento halo demonstração hasoro amo belo nemos ke ema usa sira ke para atu ansa estragar itania imagem ba resistência nine incluímos itania figura nessa amo belo nerasik. Nebe sira nebe maka organiza malu ba halo demonstração contra ne que balong ite identifica itama ita conhecer balong mas balong mos lau sema timor tambah ya balong ke ba maio sema ambon sira ka o ema te sira lo bukira na vemos o maluku sira ya tempo na vamos que sira balong saya na preman que fácil ba sira para militar usa para tu halo demonstração tandingan timor balong ita hatene tambah sirnya aman ke serviço mos ba pro otonomi ninian. Nebe ita compreende la lalau na memang sira atitude ke sira hatudu ne. Mas ita nunca hola ação contra ou ação da nebe maka halo fali violência hasoro fali sira tambah ita diangkat ita ni ação pacífico ação nebe maka hatudu ni kredibilidade luta resistência ninian ke hakarak autodeterminação vai ter problema Timor Leste incluímos para tudo kata ida nem povo Timor tomak ini hakarak nem maka solução dia kelima ke dalam referendum ne Iha desculpa how medatan iha advocacia na bemak menciona iha órgão solidariedade lubukida na bemaka for apoio mosma iha Timor vai hira ita halo demonstração ia tenia companheiro balong ke militar ke polisi captura dia e depois sira halo advokasi hanesan LBH ya tempo no bane haula lalu haten emni amani naramos ni hansa konsisten ya ativo los sira husi kontras munir ya tempo no ba Mas a igreja kare igreja Indonesia momento ni haula lalu igreja sing mas pessoal husi amo sira Romo Mangunwijaya Roma idatan amu sandi sirosi jejuitan inian ke sirnya fating saya nasa fating konsentrasaun kita bahira kami participa ya demonstrasaun ya 95 hamu to ko Budiman Sujatmiko sir tama ya embasada Rusia ne ya madrugada to kutolo nebe anesan sira facilita itani atividades incluímos halo advocacia kari itani ni companheiro balong ke ema polisi karka ou idatan maka senhor Matibiantona Haji Prinsen que ya tempo na vamos vai ir ami ya embasada Rusia ni alara ni mai visita o dita indasari sira usi PRD nebe mai are situação Timor ni niang nebe hototu contribui halo advocacia cuidado itani ni luta nebe balong hari formal anesan fortilos solidamor o pijar ya tempo na ba pijar mos bonar tigor nai pos-poske siramos contribui hamutu ko maula sama ya tempo na ba odi tamatan lisuk ba atividades política durante Timor Leste tempo na ba Mong anis qual é quando organiza maluk sira ba halo manifestação atividade bobot sira ne precisa apoio sir tem han sir tem hemo sir tem hawasan ba transporte viagem hoje samak itu bot sira sobrevive tempo na ba so asor situação sira sana a situação é difícil e inimigo nem lima lá ia buat tidak mas espírito né luta né sempre continua né hoje sa tu buat asor situação ida ne maka sayan sama Timuruan akar ukunan nebe tempo neba quando teme atu demonstração quando rona comando na quer dizer que mai usi mau sanana mai estrutura netilan sama usi mau nandu sekretaris saudara netil tu mai to ya DPP impetu ba amiserne quer dizer que akara kalakoi teki lori colega sira bahalasam essa estrutura tu hanu yang se perguntas ne mas depois ne ami ba bolu sirat bahalo de ohi te tengarang keras bahalo demonstração exemplo bahalo demonstração ya Semarang azog zakarik maka tambah ulu kami sempre halação ya Semarang tambah ya itenia companheiro sira balasa
mana mikatoni ni ketua zuang uluk mos ia presiden Semarang Antoni Francisco Branco mos uluk kena ba antamu sempre ia oportunidade para balasang na antau ami vai explica basira anse timoruang hadomi tenerai idene mag itene problema ita karukuna nebe ita ba demonstração mas idida responsabilidade kona bahan transporte nebe consciência ne mai rasi kona ita balasang rai na tukunan be ami baso kuliah de ita bahalo demonstração kuliah kona ba perpasan buat cerne sira rasi anse ami rasi kona rol perpara minia osan itu ang karekia ami lori sira mos lori bana magba makanesa haula iya Ida seluk ya ajuda para depois on satu en bato hal demonstração itu hamlah karik ajuda malu te pada timor wan sida kukunan ita solido te ia organização rumah sang apoio fahahan ya tempo sira manifestação lá ya iya ita dema ui ita kata aimos halo anessa relação dia com organização sir lebe masuhing PRD Solidamo sirne sempre amba halo nação sir mustuir sira tuir para depois harea sira ten helaita ita ni nama ni timor do kela depois tabalação saela transporte mus osan tantau sira tuir ba pois kare kita saya sira lor netik nasi bungkus ne lor ba para amiha ne soldadare usi kolega estudante susi Indonesia sira Monino ita ba ho objetivo tu estuda sekolah mas ita mos ba para luta lori resistência ka ukurasikan timornya bahaya Indonesia nyofua serviço rua que lolos importante hotu escola ho objetivo ba luta ne wensa itu wasir zere idane e colega barak hetang hotu gradua hotu depois de universidade hotu ka wensa situação tempo sim bahir ami ba nemos ami hanasa inocente los ami la hatena tu halo insa saira mas bahira turah mutu kau mau sirene ba sira conta eu ami ene ya atividade sira hanasa ne clandestina ini serviço ini hanusa ini akara tuiro tu kalai nebe ami momento ini ba ya sinti kata ya ita participa de tanah tambah idane anesang causa comum ida que bolo ito hototu ni atenção lare one ema rikuni oanka o ema kiarni oanka o matene ka o pas-pasan det ka nebe hotot hanoin dia kata okay ba interesse ba timor ni ukurasikan akara kolakoi ita tenki hola parte na ba decisão ba atividade sira tu halo demonstração ini beka o tu tumba moris ola tena tumba moris ka tumba mate ka ne anasa momento ina bana ita la hanin to ina bana ne ita anasan participa de ba ami momento ina bana anasan estudun nomor 2 fali nomor 2 primeiro ukurasikan lubu kida estudun nomor 2 to balong gradual tiana mas ninia certificado ka ijazah ne ni les dia exemplo maka companheiro asanami ne ita foan dunia totalmente dunia ba luta libertação ati tinha vida mas foto ita foto tambale maka ita dia angkat se buat selebe maka ita halo anesang setengah de e depois ita for tempo para kliba estudo então com certeza saya maka halo idane halo ligação organiza com halo contactos oferece sacrifica itinian sacrifica matéria sirene bema kita itinya sasan sirene ita sacrifica hotu ya tempo na ban ita depende los osang usi inang aman ba ami sirene bema klasim bolsa estudo com certeza ita depende los ba inang aman ya osang ke fulan mos haru ke 100,000 rupiah ne itu ang $10 ne bertahan ba moris fulang ida sidak osang sekolah ne tang buat sel-seluk tang nebe barak li ita sacrifica itania rasi kau sasan sirene bema kita holi sustenta itania funung dan tambahnya mak bangira ia orang yang usi komando luta itu momento ini vamos ami laten orang komando luta makin lebih nebe hototu be hol inisiativa da Roma sira foi mak balong semester 1 ka semester 3 wan sirne ne mos ativo tep setembro ba balong foi então mai pronto itelah balong mai sa mai kursu tandi mai kursu mas laten atau sira to halo saya ya por exemplo Baya Malang ne mai kursu de depois
Ami at halo demonstração, hasuru sire dalang, lan it lau itu, tiramos participa ba lau husik la lori botira sa. Nah, baho kontenti ba, mas laten at bani atu saya at ba hangni oinsa ka, at ba toba NB ka, at ba ni Morris ka, at ba mate ka, ne ita halua ti buat selne. Nebe Agora hanong idarit maga ita ba ukur rasikane, nebe moto da be renetini tempo na ba norin. Antes antes sem título do que sem pátria. Deklu lako intenia título, itene gelar do que lako intenia pátria. até belian dia que lakon Moris, do que lakon Pátria. Do que lako pátria. Ele met na martir sir barak hati. Sim, macanesa. Agora o Kunrasikan itu hetantiana. Depois de 99 Mai impetu halusa. Organiza malo filafalika. Sim. La wensa situação. Sim. Los Impetu ulu ko impetu agora. impetu uluk ne ita usan sa instrumento baluta ne. Ita mos sacrifica ema barak membros impetu lu bukire ya tempo na ba holi. Dedica sirnian ba luta ba ukun rasika ainda ne. Wa hira asound do ia 98 hotu ya 12 de junho hotu lu bukira mos ita organiza filafale mai ya Timor tamba ia ordem os comando luta ya tempo na ba rona direta hosi membawa Sanana Guzmão ainda ba bolo organizar resistência todo turah mutu to ita forma ida be presidium juventude lori kuaswang ni tempo na ba hodi serviço ida det ia CPCC ya tempo na ba comissão planejamento ba kampanye ni yang itu ni amu jako mak lidera ya tempo na ba hodi serviço fokus itu ba ia be kampanye referendum momento na ba amina hira organiza para tu hari sede impetu ninian iha Vila Verde basic malu sede renetil tambah hau momento na ba hau mas ana responsável principal renetil ninian iha Malang iha nesa mo sekretario geral impetu ninian nebe serviço ni ita coordena malus iha atividades kampanye atividades coordena ho unamet sire tempo na bane Lilima com David Wimhouse, a minha colega da Naram Francisco Magura, sempre há contactos, também relação internacional, nebe facilita a informação lugu kita que ita fahemos ba dirigente sila usi unamet ne. Okay, hawa mga anes. Impetu ba oin mais ou menos bensa. Sim. Plano ba oin. Tama nasaw ne se precisa impetu, membro impetu sira ninya zaração, ninya papel. Agora ele tem ruanura, o Kunrasikan, wensa impetu ne plano ba oin para continuar mehi nebe ulu kita ia libertação povo ne. Sim, pergunta sita que toda, mas ita tem que essa jovem tem que assumir responsabilidade, né? Liliu pergunta saya de ba o impetu hanansa. Então estou contente com a libertação do pátria. Agora serviço bom tira. Ba ita hotu liliu mai impetu, mas então agora a Uniare kata que depois de 98 orientação semua buat Sanana fila falimai sosializa itu kunan. Agora bisa para ami turamutu, kami serlebe mengulu, karena SMP itu turamutu. Tambah depois 99 ita mai Timor kolega wan sira filo tu mai Timor mai barak ba escola, coisa que por volta 1900 ba escola, mas ia balo mo sidak escola. To agora dit sidak ba escola. Ida nema ba oin impetu teng hare kolega sana usa para buka dalam basira. Oka basirnya zaração. Usa para tu hare ida ne. Agora ida están lalasjet ihamos colegas sir Indonesia ita kon hasoro. Sirang malok sir uluk jovem sir mai hene barak ami apoio mas depois funhut sir haluhan te ami. Pensa itu basir ligação ho colegas solidar sir Indonesia ne ba uluk apoio itu mas depois itu kuan dalam ita haluhan te kontakto sir. Se ia kontakto. Sim. Balon ita se halo kontakto sosira. Falen balon ulung lebih magita hela kos basira ne, kos hamuto kosira. Wang hira ita ukurasikan ansang ami balon ba visita. Ba visita hari sirnya familia. Kolega balon ia organização balon, ami sempre mantém contactos. To oing lorong. I balon mus pernah mai visita ya Timor ita sur malo. Ya. Nebe tambah. Ita hanoi ba oing ita precisa mantém comunicação sir. Com certeza. Tambah idane relação nebe mag ita
kita desenvolve tempo difícil. Kita precisa na fating mantém entre ni relação né, baoing usi geração ida ema né kau nem pilar lebih mak importante para tu hamete na fating relação oficializa ia contexto estadunidense e usi ema ba ema né mas Ok. parte importante. Aproveitane itu bele husi que mensagem vai tenia jovem sira e tenia população então. Ohin lorong itani ni estado halo na boto toto para oinsa ita bele senti katak itani ni ukurasi kang idane saya na sang ponte o samyang ida hori ita bele prense ukurasi kane ho itani dignidade hane san Timoroan. Deve ita tem que cuidado itani ni linguagem sira. Cuidado itani ni atitude hori ita la bele lakon itani tempo pa hahalok sira be maka la produtivo sira hahalok na be maka hatung imagem itani ni figura importante sira hane sa mombot sanana Dr. Maria Alkatiri ho mombot sira seluk na be hatudu ona dedika ona sira ni an hodi sira hakotu ona luta libertação pátria e agora ita prensa itani ni luta ba luta ba libertação do povo ne luta coletivo ida itu hotu tem que hamutu unido forte solidário hodi dori nação da neba oing. Ok. Mau Anis mungkin sekali mensagem vai tenia. Barak det. Adia ka atau hati teret ba jovem tu di Timolaran Tomak laklirutang ita tama ba kampanya eleição ba parlamentaria tebo cira atene mak estuda politikus si membuat cira haloba tuir buat cira nebe maka fo valor bai tebo cira atau sayan sejeração nebe mak continuador bai tebo cira futuro também nema haune mensagem ba haune ali sira e agora amnera turene tenen tol turene amanona abota husuba sira kari ke tempo kampanye idi dah mate kini fatin também tebo cira estudantes kari tuir kampanye bele tuir mai be se bele diklitang heli dalan rona de te media sira per depois la bele dificulta kari batuir kampanye maka iha disaster rumah depois amanatu sekolah kari lawati Okay. tambah na haune mensagem det makne ita utama na ba iha tinan politik atau balisam husuba jovem sira hutu estuda sai nomor 1 ba ita hutu ni futuro liu ba ita bocer na bema sai continuador ba amina intol na bema turene conta la história ba ita bocira ne anesan dalan de ba ita bocira atu karmet indene atu estuda atu foti Timor ninia naran ia mundo internasional. Ya. Obrigado Barak. Maluk telespectador sira. Ite é assunto Barak bahir kolha com uma história. Tem história Barak loset ne beta precisa hakere. Iha Indonesia Presidente Soekarno hatete jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Também ite iha ite mais história ida. Ite hare ohin hatete jovem Barak até hakarak lakonnya vida, lakonnya diploma, para depois ohin Timor-Leste sai nação ida nebe livre. Ite hotu ohin lorong precisa sacrifica anda leidatan, lakon itene vida, karik precisa e liliu lakon itene tempo, lakon itene interesse pessoal sira, para depois ver liberta itene povo, liliu itene be wan sira nebe mai, vela hetan Moris Diak. Obrigado Barak pa atenção.